Resolusi pa bagi baik ya kini kita ke bagi ong ki kwan mentoi simet ki transnam ki kesar nempai ki rem dorba ki klei latang ki cuat lapang kabangan luat lu banong bagi day tak ki suri kok sini langkrot. Pino basay bakadulong leray game semua nang ni ban penbit ban kento ngade ban kenno yuan nang liya ki artli ki nomrem ban keren kahok ban ke jing sisa namar de kahok ban kentiu de ke jing sisa ban pelandut isu komen soborom nuri ke sulung kabinet nak saklau ini terwadi hati tegam lak benong dia buat kabar minum lak ya kaban syailam bakla syu sau play tri kisnem la ngila ngamut ngila im kata kajing syashet kala ngila im kajing sya penbit ngim semla yo ukso ti kani kabangi ngila de raikut nomor district council kadon na kabor kumbang ngila yo mo la ka lembak sek schedule mungkin snai ka an bakani ngila snai kat kum ka sek schedule ndai ngi kham tam put tak dau ni yang baik strictly ba ka village administration bill dewan pass tinggal sunguban panpau kajing burom kata ka khubor dari empat yo officially ru habari kata ka appeal mo request kaban withdraw ti ka ba ngaso banong ka khubor ka basay ditangkan ni ada ka village administration bill lala ban pendep kat ko majik anut nadong kam hiru ban appeal ngar ngale na jong kamera Laisnam sya suspend uba adalbat naurum haka parti BPP. Hatu pidangkan mau na em. Ya orang rajit ke judge penriu jengi. Ya kikam ke bau lalek nak benta kari gibat ke judge penriu. Balai la suspend ya uba adalbat naurum. La suspend ya dai namarba. Dai uta yasman lane uta unyang kongu. Laisnam la suspend dah kajing kena mbak wile persya yang parti ketkum kene ke city suspend belasoi kerteng da vice ke presiden jangka BPP UDR kara H Hasan yakaba la pha sya uba adalbat la pentip bala panjing syai na haka siterik lever arjar arsan halor kikam yele persya jong yaka parti kumta hadin bala bisyar benya ki jubab ki bau adalbat mula pensyai ka pen penban bau kop badiada jubor lade berkam syam ladon kanu kajing penpau jong bau la babe ya kajing la jong kumta ka perti kamhun berkam penyang ya ka jubab jong bar kumta ka article 3 jong ka clause 5 jong ka constitution jong ka voice of the people party larai ben suspend no ya license lapat haru bahapo kini ki license ano sya ya ba unbat ya kano ba kam hapo ka parti bat umdan hak shu banang long khot jong ka parti bat long ru ban mikmat ya ka parti ha kano kerusan pedba lapat ha ba udai ban kiar ki bala ban kta ya ka parti lapen kut ya kane kecing tho da ka baong bakane kadai ka hukum na ka state executive committee yau keluar kari wadai orang dajit la kediak jubor da ka bor sinsar politik nila nang perkat da ka jinglong jingman hapadeng ka VP baru ba adalban kelalong no ka bajajai hadin ka election hanrei ka papa mentah ka don hapadeng ka thamaba ka bajur hapadeng ka VP baru badalban norong kecing yama bat kecing yaskotu jingmut kam don show haka parti BPP syai kan yalam yang iki pajba abah kumne ka parti kale abah wat kawai kamat na ka benta ka jaj benriu kampat rekam laswa ban ya wadaw wadong hapo ka parti lah kedia jeboru yu borlum jung khot jung ka yeng la jong tang kawai ngabuk ka jingkeli syai kan ka parti kan yalam sajubab pajba ya kan ka jingkeli
kan riu senem ko menong bikmat ngakup ya kejeng i jekersah nu ba ban ngas khema ka nong rim ban bat ya ka dauba jong ka jaj pan riu marwai lang hapan yeng hayeng dorbar thawan namar ki mat ke jeng dongkam ban sngan ka lawai ki longdien ki pateng nganyai kular banganum ya pen ya ka lawai kari tang namar ka syuki